Welcome to the leading site news. Nilip mini stadium along Ningkan Esek Assembly of God Riso Nimso amaipi paman pon. Nilip constituency ke parlo sangtilangso EG church along Ningkan Esek Riso Nimso amaipi paman pon. Mangsa mai athipi laki katheang pitur bongnon Matthew ang ding pipo ang ding sukret chok along pen. Arkoi ni phaing kora sirkep pen thang isian Assembly of God Karbi Yanglong Karbi Youth Section Administry atumpensi patrio pipon. Na penana malam ke than pona bang Reverend Mensing Inti Presbyter Assembly of God Reverend Dr. Moses Muri General Superintendent AGEI la pen thare anan langne Coordinator TLSTS Assembly of God atumpensi keching si pen hakijut anta maelong ana malam than pon. Kero Karcho Assembly of God Karbi Yanglong Karbi Section Thare Sarim Tiso Honsere Chunbang Penari Sanghuatum na pen Lun Chito Assembly of God Karbi Yanglong Karbi Section Atum Pensi Lun Ponlo Kanbarim Rednong Chingdi Chong Chingnang la pen Lengpum Sok Chon Hui ta Piklang Pon la pen kachepate mate khela dula hin alongke aprangsi football volleyball relay race pinso mara penaro samara tumaphan sansuri kachibung pinso aroso lapen babthili ki ap pinso lapen langthe api pen ki kat aroso atum lapen birik ki chu kachibai ason hai huita bangsa mai along chepati pon dorbaguri pen Moses terang nangkelo abirta the leading site news. Now we came on to rescue our